I evo nekoliko riječi o još jednom muškom javljanju u moje inboxe, part 2. Ovaj put također mi se javio jedan poduzetnik i kaže da on je vlasnik jedne firme i kaže mi, najprije mi pošalje mail i napiše mi da bi volio da se nađemo na sastanku, da razmotrimo nekakav pristup suradnji potencijalni. Ja mu odmah ne odgovorim na mail jer nemam vremena u tom trenutku i nakon par dana ga izgooglam i napišem mu, evo trenutno sam vas izgooglala, ne vidim potrebu za sastankom jer sastanke naplaćujem, ja svoju satnicu naplaćujem, pogotovo kad moram putovati negdje. Predlažem da se ipak čujemo telefonski, poslala sam vam zahtjev na LinkedIn i javite mi se tamo u inbox da dogovorimo termin poziva. Nakon tog mog maila, on je meni isti tren nazvao na Viber, bez da je išlo dogovorio. Dakle, ne javlja mi se uopće na nekakav poslovni kanal, nego me privatno zove na Viber. Srećom, Viber se tada updateao i nisam ja vidjela taj poziv. Naravno, s razlogom, me sve želio zaštititi od gubitka vremena. I on meni pošalje SMS, nešto kao... Zapravo prije toga mi je poslao prvi SMS, nek provjerim Outbox, da mi je možda njegov mail vani u spamu. I nakon toga mi pošalje novi SMS nakon 2 dana i napiše mi: poštovana Marina, ja sam malo razmislio o tome, ne razumijem zašto bi sastanak s vama trebao naplaćivati ako on može ići u obostranu suradnju i obostranu korist. Tako da i prije nego što mi išta odgovorite, ja otkazujem tu stvar i taj prijedlog. Naravno da mu ja na tu poruku isto ništa nisam odgovorila, ali zapravo je zanimljivo kad ljudi ne cijene vaše vrijeme. Da, svaka potencijalna suradnja ima mogućnost raznih sastanaka, sastančarenja i tako dalje. Međutim, ja se ne bavim običnim poslom. Ljudi se vrlo često žele družiti sa mnom iz nekih drugih razloga. I svaki normalni poduzetnik koji razumije moj posao i moju poziciju neće inzistirati na tom prvom sastanku, ili ako će već htjeti sastanak sa mnom, će ga naravno platiti. Međutim, ovaj se još uvrijedio što sam ja njemu rekla da moje vrijeme košta. Da, moje vrijeme košta. Ja imam svoju sadnicu i ne želim trošiti vrijeme bez veze, a on ako je zaista bio toliko ozbiljan koliko je mislio, onda mu ne bi bio problem platiti čak ni za taj sastanak. Eto, to su te nekakve stvari gdje muškarci, poduzetnici vrlo olako shvaćaju žene poduzetnice, a moja poruka ženama poduzetnicama je: ne dajte se, naplatite svoje vrijeme, radite poslove koje volite i radite ih korektno i same određujte svoje uvjete za rad. Pusa i sretno!